Male. It is lo mi dit long ka shumana kon di alkoni kon la nuri rewi danke Gambela. Maybe it's kon Gambela ke jan gwasmen tama go to kontina ke jan time me. Dio je ne di alka Gambela sha gwas dan tirik tin sha jangat. Manne te kon te loko jan ode malder tin rewi danke Gambela. Tilan nuri ba. Today they are contributing. Ko de nuarde ke jalkel, ke de barde ke jalkel. Ela Gambelan, a chimala kon alane win, politician ni, akani de content reakapin. These are the people, tin kon take a way done, when I lead you all the time. Me can kon take a mat, me can kon chonkel. She kon be take a mal. Go you got the bear more. Nakakon, Nekorodan, Shushkon, one day Karwade, Shankel Karwade, Missionik near one. To loin in the Alchuka Tate, K one action Karwade. Just kill Karwade. Alakon worry. Recon kakon la ka lek pain kono ka tek ngai kono no ka kon la jiri kamu regdan telecon unity I mention an wale kata danan ci bar shiga banga jiga niulan ci kwarn ga lwa Dr. Galwaron gel kana alamitu mot jala jel ka jendien nika parliament ki lwagam bor ki gwaldana na doltin nika rona balla mazuria shuka ben nika makan yesu ne der newland yelga ne shoken shaji culture nen tension kabar tina won re lwakot jadi lwakot chaka ket chika ben ga politician dial kon dakka Gambela ne tin dakka Gambela pankin tin destroy Gambela tika within the kon let kon siangno mal ko kon bi nongo mal ko kon bi yaro we can kon chara go kon e ko la nuri can kon which ke way out malan chabu nongol ka ko kon bi nongo barik dan janana misha kon jogono chuina ka kwirama me la gur jeno de na jalkel gweja gwada didi mo shiane to wan shiaga jaga janaka shiaga jaga janaka liuna ke bot tel to gore leru ne Gambela liuna ka kemni eno gwa liuna tin kan wode kan yarudun me jej kele no de mal dere ben kaler ko cha kon jogono cha kwer cha ger so loy politician di al chuje ger kelio you can Gorban will become a part of this. Ana. Can I con a channel you shall connect along? Dio your cord young daro pie which channel me chit to connen. Just Shankel Garwade. Jerry Dial Chaka Gerga Gambela. Nay Dial Weeken Kamu, a pina take a mal, a pina take a mat, a natural dian le goro banaga. But it didn't contain Yerke Gambela cow within. Within Gambela government, these people they are part of the problem. Gambela. So man lore jane. Kanabunga Gambela. Kanure Gambela. A dear Dungmi Chaja Gambelio DNN and front line. I can be there. You know. DNN. Ko kanchuk ngayati contain latke gun worth on me. I'm very happy when money used in con till ladder keleka all the time. Kinete connect Gambela kel, you know, take a part of the system and then ku Gambela government ku letter kel ko they can mal they can know. Shajan no ko Gambela she conscious need one in nature and time. And Matera Michi Jenga Gambela, catch a judge, Kitch I ching a jack alunjok. A bigger Gambela. A talk. Ko can it con la talk? I can quadangro. Chelari and allow Udishala Modu Julumo. You know, I can thank you. Part of the bigger problem.
ka kon ko kan min chim na man tama ku kan jig der anda fili di jin mi chaji wo jet loy nat ke ji jet loy nat ke ji beje de la ro na an mi chorai karan ka ji jogo na go na me chui na tina na ba lari be jo chui na ka na me na na peli jine pel ke je cause there's a time chorai konaka ke jogo ngum sia de gorno bia mal bia jeno ana ke kalaro ne chinero dalim ana ke jonka gwae konel jatin ba mal be jeno misia ken lo tala mal no yana so malari jene mal gambela bi dag nuore ka bi ral nuore ka ala Dr. Galarwan wetesha boom wetesha order kept especially and this leader and Gambela all this cabinet they could remove kandial dumura ina kaloida they could remove kandial when kan werzun keliu everything that they just removed they lamna ramimo mites loide ko banat bakala de ka shangshi nuara karudian lad no ka keliu gur ngara mo shamit chiguru banaliu ko benefit bakula jig especially lum goine o shawe na kene dialati gorgono de capture ngala fonde kuma ke liu de je farasu again de je tungni ka zero level Dr. Galwa ko jen do dan bana mal bana jige je gambe jen do dan development be ben ka je du no mu ka ngot ka ta dan to system ga je na won ya lara kel tele development ga gambe la tele development mu ben changa kon ngane ti la rolishang gor kon mal special guys, let me tell you this. Jimmy Diaka ka ganware. DOJ, you guys should not expose yourself. Care they expose. La system mode can nagwa. System is still good enough be vigilant. System mode. Ko tandun chicken chika chimilana raja logika. Gore jeno de yana ngajene me. I have seen a video, good video down like Makan Jesus right now. Take a politician, Kel Michel Yenji media, Gagan Kun. I have seen that. Shannon. That is a sign of a problem, a big problem. Let me tell you guys. Thank you. Jinyabu, thank you. Che video Masha good. Melalga Makan Jesus. A politician, Kelcha, right? Media ka many media na kun kamcho na me a sign of issue a sign of problem you guys don't know that kagambele ka ben kun chon alo take a secret meteke I remember can all this ala medan me gambela ganimal news me palajeja koni de kon lene kel adop ko chinwer politician chikantana against me Chika tena again, whatever I do ka gambele, and la problem. But if you guys don't know that. Ala life then take risk. Ka phone were politician, tanga je nguka nga. All this time be the motion raja. I know that it no betambele ne ben. Yana and shana jala gambela and be the better duel guada and taten ka gare kel la yinka. Wunan guada and ngage tin dul gorka be tin bang niche. Chankaje bo ber kon nekel I don't care ko ngaje no there's a time can not politician can you take a problem to be honest me kan goro no bugate kamal kam ken gambele sheboniam shebuwa chana we together today okay chikonuka gwadan wo kon mal kon lat because I know tomorrow beteka dio jetangar tinte tinirun ka gambela ka all the community anyak ke nuari Majangnatin, Komanatin, Koponikadial, including Highlanders, all of them are going to be there. Guayelung and Wonen Kone Bukon together. But problem done, Kagambela, can wear a content con, Tin Lokajan or Decon advocate Nishang, Kakimalka, Lokan or Decon Ponyarano, and Mujaga, Gentamedan, Egaga, Ganimal News Kaja. But road, she do any deal, the Ramadunda, Root go down to Bibit Kabidu. So ko kujamo yenji media katin kontila right ki gambela ko de maldere ben gorjen wo bia let kala dan let yen no. That's what I can say. Just
but ka I'm always open. Micha mi jengnen by any mean bajala tele ngu karan. I will say it. Politician ko na kan te kariyo. De kon la ne ko stazloi ko ci kwadang raw cha ka relief cha ka wuch cha ma gwa ci tan ko cha long ci o modu julu cha long. Ne di ci ngorata ma ke kab ne te bin medan me yer o modu julu kan tan ko me yer kan gambela ci gambela ci te ka mal liuna ka rundi yalla ti ka tel mal me be. Ken ci do dan tam ka government dung Dr. Galwa Ronjel kene Miss Alimito umot. Mo te ci kan da go kan kwadang raw pa inongti gambela ba nyoko jeng Lari reality go. Taga Gambela wala chante Gambela at this moment, I'm telling you. Ko Gambela away dan. Ta dan la ko raki jenun bu kon raki je. Ko nga je en mala cha no ngane mi cha kwa dan ro cha ko nyen tama cha jenen wo ci kon ya te kamal ki ci kon te kamat kam no kon. San me go along today mi chane na ka Gambela no ci bar ci bene ka New Land. No kan mal you know ne content kulle benefit karim dan ko ne ko lan warga Gambela ka kwar kon kana politician kon ngota maka kumare kumaka. I don't know whether Dr. Galwaron Jal, I can say he's my friend. Akwaraba ngoda kan ya kwarantama akwara ka Gambela teacher ke Elsign College ne letkel ngaja very well ngaja mandan delar ka ngaja mandan delar ban Dr. Galwa Ronjel aramugwa tele problem keneran. Mlat no Gambel bore malka la top Gambel be yigure malka. Dung no wonene. Go re Dr. Galwa Ronjel no be yigwita goa kanerin kon buga let kel. Medan me tan ku kwarka. Me kwa ngeje la kwar kon dial chana barar ka la bu korar ka je wala. Nyut kon te loidan post contour neka te loidan long gor kon de kon tan ku ngaje no ramatedi. Thank you, Ramagua, Ramchina Bluted. We are very happy. K2018, Chiloidan, you tell the long. Tell me, Tesloidan. The same thing today. Tesloidan, Gambella, go child Dr. Galwaron Gel Chajaquan, a la query road. She called a dear bone who can conquer them can conjure. But 10 Loidan, coach, you con chaquer chajager. Go Regeno Banagujanan. A Latin Gorke. Ketin quadriman ka kuma Gambel and eating content yar ka ngok ala lum kene guer ala dol na ya guer ke je mo Dr. Galwa Ronjel we gwine ka kene de to te la ranyan nan ka jamoni geje no be kuma Gambela be de ya kwer Galwa Ronjel jen pon men balat gor jeno belet kel ke ngani ke used in content na jeno de mal de te Gambela alet kelke ngani ber alet kelke ngani nware ko be Gambela do kulogwa gore jena mon go de kono lat okay yeah they invite lene request yo beje jogwas me mi request lat you know ka kwije mo ala Gambela shikemen ngai kono no woni wote ko rerika right now shimal chana jenen shiloidan chatet okay thank you let me okay mini request again request it mini request brother okay thank you ala kwerdan buto Gambela entama atuga ka zone especially baraja bad nur zone I will not generalize this okay I have to be specific barai ke nur zone alam nur zone karwada take wardani la warda naka to okay thank you Tiji approve okay ala warda nan wer zundi altin kon ngui konke gwaye
So they request the nyoleni charoge okay kwaji jak kwaji advise I mean invited him that they turn. Okay. Okay. Hey male male. Hello male. Mal young man, Teddy. Mal go along. Mal Madi, Malian. Mal go along. Mal Mugaguru. Go be ya. Tell me, Jag. Go along. Tell me Jack. Malian Kafirka. Okay. Thank you. Where the Malian? Mal Mugala, Mal Muga, Mal Madi. Mal Muga. Okay. Mal Madi. Mal Muga. Go along. Go. Thank you. Roger Lade Qui Gambe la Shikamen Shilling. La Gambe la Tama Shikon Hajan or Shana take a quadang roti Jidina and Raider. Pai con Luca cor Jong down road the Pai Witty, Katamachilo Dante the long. Men Qualalar, Tammy and a chatan quick jog me charge a coin, a Chilonian the Actate the long and a shit get a slow to continue water. And tell right now, with a corner, a woman with corner, can take on a quick conterkian, come go to ngum betuok kanga metegetet ko chen en point politician ba shik brar shik ben ka gwada dan man te dak galwar wonten kan misal mitun cha kwanya la shik dan la president ka kon na chakulati jando mugi kona la kon mal ba won yam long wala betedi kam mal mishi bu won yam ngum de lela kan to on tama ka jan gwasme I was suggesting they can all the cabinet tin te ga gambia they can dissolve kan all of them they ka gar kan then I can Norzun Kelly or land worker and the Ganyo Gary. They need mobile and a community. Tina Buddha, the Telum, Catan to cocaine that can they lap the lead on it. A general and then la de Guadame. Runting up Satan. Thank you. Thank you, Mapi Mar. Thank you. Kenyam Barakon Laji. Kenyam Bakuroko Balar Male. Karawa be joke. Thank you. Question invited. I believe my first time to come to your video. The audience, but all your viewers around the world in Wiggy 1936, Baga Yogamala, and shall Lagadet Rathon, Taka State of Washington, Taka Washington, and right on the USA. I'll come back up one teeth in. Much a lot of tail mark, Roger. But my view always is different. Terami Banan, Terami Berejineta Gambel, Chinchu de Baladum, Nayan Gada Gambel. Chador Chagornin, but you can make the wrong way. We can win more from a different analogy. Michi to a gambele, man, the conjunct of the thank you. The con la put little law, which a con Dr. Galois. Dr. Galois, yes, Ramago, quite a point personally, but don't do we know the way we are corner, she quotes a link. Chakon Queen Quer Magoa, Quer Michin, not Chagabogor, Kojan is a professor, right? According to Kamichalin Lagan. And Quaja, but Bowaka go actually can eat it right. A Jello no more, Jello. Ko men dak kwar Africa ke liukulu ba ju kwanya la kwar bitedu kan banga topic do yo bitedu bi la ko nyina bi go kuel ko bror ko la manwa ngalwa karam kel mi sha independent kami sha jena mo in which ci ko to kon tung lo ko to kon ko ramago ka che wiye dan che len ka liya liu gana now come to this point thankway as I speak kway jabo ngambele role buini metak 11 years ta run dan walu de kel ko je ngambel me ci toften ba dum do siang ci roget dum do ngaram la no barake future no barake future to future is important tan ko ci kom rogi ci le lon ko ci utung do ci do job ci kon let ci kon nganen ci na tu de ci no ci tu ko ci chuuje long ta do ba la repide ci je guer ci ta la de kaje atay ka ta da namo a new dore chwara jogwer kulu che teme jeng bi alat ke mitira boga media chwara tankwe chwara jogwer se kon lade che nyot kon already now we talk about the future president ne Dr. Galwa key point to go no ra ma guru point to go to no di but the can to be sympathize to kumede chabo go number 1 but you can't be focus can negative people
ko quaranium chajala quaranium for the end of the law. What he has to do, yen when the altela na gambele teach ya look kunu shaga tianga pal in 24/7 yen jogo you and different person of mentality tag a different mind fonde Dr. Galwa ko kuma dan bagoa ko let kon kuma dan ko ntama kon kuma ntama shi dung Dr. Galwa kora example ko kon ita na kon dialo ridan ke rich ne te kon ba the same ke she be the same be kon na right rich magwa ke ci kon na right rich magwa be kon just apply ke ci kon be apply yen woni di yal kulta la na gambele tilimna ka shar tin tin lal ni palgno ko 24/7 kan di yal kullum ka walla ne ka all of them they need to go to agriculture ko ba pen ba je produce gambele bana kuaran bana je pro support ka lat chabu support ka rajba all those young people they need to go to agriculture company big deal lat ko by economy gambele by police garbage bi sure di yal kon do tel ramu kum la te woni ne ko ci ganwara ben ko kum ne be ko nyida tan ko ci ramu go ben yerna hukume de yerna ke bede yerna hukume dan therefore can when it they need to go to agriculture big lat can dial ko doran dan ko temne ka temen doran dan ke lu ko sawana believe jin wudje kan ngan wudje kan dorji kan dan ke lu dorji kan dan ke lu pina 24/7 equatorial land which mean equatorial land tan yaltin at 12 months can kan yal dem na pit ne ko na kalat people they refuse to work therefore gambele je tega tamo kondial ci kondel let office na kondia so point in Dr. Galwa mi ci kon be doga lat kon ne ten quiz support mi ci kon be lat kumbe be pen te ke pal na go mu bi ci to medan mu ci to medan point in Dr. Galwa ne ti wonyi ti cha kume de la programme mu de kan bare jene programme ko kan ci gëna goor ma ba ga yen a simple equation okay shukura na be disturb te rametin kan point yen kan je parliament to chala na walbo je parliament mais la barna na reban kamana reban she get bet can deal the whole of them they were so quiet no one was talking today big right which Dr. Galwang no ko ba la de ba ko ba nyun ma ba ga yen you need to put them to jail ko changa dana nakana meta tan ko itin kan mod me to kana tel ci gën di all of them they were so quiet so point Dr. Galwa program de kan baide bi kan galallet ne dialat sure mo ko ko ci wunu wara ben ba yen ko law kan kuna gaita so an bero kap chunga gwa to da mutim di loitin bi loy kan ra dina kan ne to thank you mentionat jen gwade men boluch qui menchilaro ngane de kan rodian las kala de kan agriculture de kan gwa ana gambele ka time di de long gwa mi chewa ala de larno kan ngane nuri kan dial chaka pendat ka gambele te mi shala civil servant mala let kula kam karaftin tetene ka ndio ko run wan tama chaje ga ber ka ta dan nyir kan nure ko kan ber kan den kon ci goda kon ko letre wi ko ala ngon ci kan ka kep kan dial tal gad ber del jega tama gambele metala talajen ko an la de gambele en teacher nge jala teacher ngaji madan rodatin jandana jogju manana no cineti kel kona Dr. Galwaron akwara ngaji aka ngaji je ka ngaji madana no man luanga layan within the college ngaji je cine raj ngaji je bono te ka cine ka solve kel ka gambela ba alamro ikon ko ba ko regime change na me man ko lar madan no kan all this ne content re kuma kama kan ka kon gare ken alab kon modo kon ka mi chuj kon gwada kon de ga tila use de ka lat ko rejectin cha ka kep kwarber no mi jine guji gambela government ala all the offices tin kon je ka latin cha ka kep ba shika lati kan ga kam ne de kon la gan war no kam kan ga bar kana highlanders to kokin kama jang ko mo ne ko opon la gan war ka gambela kan chuja malo de jene alam men chalke ala investor tala gan war ma investor nama dong te ga daman mit ka kuma ngai kon ni potassium ka konte tana ta ka kuma ke bright
being people ko position of you je take a Gambela. Me can part of the system. Okay, the more part of the system. Point to tell a one me de la de je ka Gambela. La wa ni ji o la de tin che man kana la tin but shak implement la lino ne di al buka wallet you create job but job chak de create data ka bang ka zero ground me tell ji income bi ko to ka je someone do gwad me jene na eno bi man bi kan wo bi ka let ka culture gore income me ba kam ka first bi kan lat bi kan ko to chit ko antama mi si da to galwar wan che ore la goden content ba ngene ba ka latin ko ngene by the way la lingino ngene dial right now right ko ngene dial to ka bus station ka ne content kap ka kwapin ka Gambela ko tele ka let ngende ngwan ba ti to ba panken taran let ka to ka degree tin jin ko bang mi jin ko office bari jag ngeje tal gwawi anu bungat belet ka agriculture ka jan gwas me goro jan bu kuma be investment te bungman bu ga tin ke got te bungman bu let tin ba kon le bungman bu ko le don gwas mo jan do dan bungat ba ko let ka agriculture shi to bungat ba to ne wala ka agriculture ka talen kam ke tale mi shangun kuma kiran ce latya bulon so first bu point kuma gambal dr galwa point bu ka let bu kana concrete kana limitu umot no ka let bu kana create because all the young men ka Gambela bigan galatin mani problem no bo kitin kon shu na Gambela bo bika kwa jeta dio la lingino Gambela cha tiang ka chur tiang ka chur chi de jal ka word ram jal ka word ka Gambela ko chi ne tong chi ka jobless ka Gambela ko chi kume chelat ka new land le de ka mo le de ka open no ke gwa dan de bertin karwat ne me normal thing ngai ke ne dia ngai ke ne je wo me le ta Gambela but kom mishari jim misharo kuchen right now agenda na could speak up Gambela government ne chunye tine ke nganto ngwande telet ana kwalet kwa ka create leve men chal ke civil service ala civil nan men la let to butin ko cha gang wal chelet leve je leve godan dial anyok temal la kana cholo no chalo kotor ala jin bi je bay jugu telet but work office buti mite ga number bay kam number bukul ban ka je ka civil service office mo men ci ju moy kalat bukul one bukul ba di kulo moy ka gwa ne makaro ade corruption itself mu juga no tame wer ka gwa mi ju kan ju ne ti la da tin like they do not know no it take a vacancy ne te kan te ku mu ka Gambela kon an Gambela open by the way but open but she bar she kana lele nana because I will speak la ku mu karo na gara will say kana na gwa right now ala ber mot ke agenda dien o chicken nuare chicken mo ke let ke man nuare chicken lat chicken bu jek telam ban jek so ke red dan tila no bungan bu ke let ka agriculture first go region of Bukuma Gambel belet to be contract bungan bu ko let ko of course we don't take a land mit na mi ke le chimen chila no gen land mit ke force mit it god mun ke le gwa e fertile de na letin but Bukuma be kok be kon mun na ko let inene namo a very simple ko system che nen ye Gambela e jendi se system chapo da kape from Juba donc Juba jendi an Gambela a very simple tema ga lo ben point bar chicken tell power let me say it this way bar chicken tell power point then Dr. Galwa be ministre di alkulu ko I do believe in minister of transportation ngante Gambela I do believe in the minister of health ka Gambela I do believe in the minister of education Gambela I do believe in the minister of agriculture Gambela I do believe in the minister of mining Walteri yeah mining and petroleum yes I do believe in the minister of civil servant which means the labor katian ke minister of finance Teddy now can I turn a point the point the Galwa Jalakwar is a number one number two is number one go number one take Galwa is entitled to call those people because all can minister the alton but a review he has to review yes right ladum ko during but he has a title to review all this minister dial kul minister da bakel gambel ki minister da bada baga chol dial yo chaga chol be nyin ken dial baga review ka ngata tendo mitano mortende ko mod like 10 people in list that's a corruption you must dissolve be dissolve on lism kamitana ga lwak tin kana ga dede ke wi yo ala ka nga nay dang wel ye dissolve quality
You are jinga, you are the leaders. Jin number one. So contemporary skills kana jabalati won and everybody no. We might take the lead. Jakon come number one. So point that Dr. Galwa, he must have shunu a meeting can a minister. You meet a minister when there's a corruption. Kalas because you ne Edward Banaja Latin and Banaja form and then if you rambu George you take against the administration, Jen Gwambe Kulangati and Nera Meche Guru Kume de Bella. Shoot okay? No more than when the Alpulu, we can take a possibility to go. You are part of the education, the all intellectual when you teach a graduate. Jinku graduate, which kind of feel you graduate? You graduate agriculture. You must apply to the Department of Agriculture. Me jimita education, boka do education. Me jimita civil engineering, boka mining. Me jimita culture, boka do culture. So tato min door ke kulu and nazam roba door baja organize. Kona teme chuan rodan betai ke excuses te won and bare no. And teme chu pot conduct cha kon come number one. Number one, you must correct the wrongness. Bukulo to go. So can young people and gambele madan kulu shia chang makan wa gambele. I do believe population unity population of in gambele karo ade di. Kiram ngaji. Okay. Alajen chikaman chalari mandan chinen. La 2007 jentami pal ke census ke jeka gambela ke corruption, to be honest to you. Census. China kan census kan nyok leni nyok ko cha gurno banga jon wari kan How many at that census time? Okay, how many yeah at that? Huh? chena bunga ala ne jiwa la kalelo ko gambela ngi denu corruption te cha gurno kan ya. You see that? Toto Gur, being as intellectual in Gambel. As intellectual Gambel, you must understand the point in Gambel population. Come population, which young be federal government, being a you down to be waiting. For example, can bang to Gambel, Condial, Conator, North America, when a Congari the alter North America, then they yoke and a Gambel income Dunga, they do they don't do anywhere. You are entitled to run it. But con lawyer and learn as a lawyer, if you don't know your right, we will eat you alive. Mi kuji chondo ba ikamete. So chondo mi kuji chondo ba ikamete. Yen population ka gambele biya janga tuitu. Don't be the majority without knowledge. Come na korodun. And Tabagalwag is number one. Tired institutionality. You take a review, and then the decision be able make. Go to wise people to work with them. Chua no ni jira chengi yo ting wane ti ku yo ne barano advice go. No ne take wisdom. Tinga ku ne me ira me capable chi o ya gadmale is capable to save the nation. Ku ne me chi dunga luaka is not about galwak, it's about you and me. Jela ke shudan kon ite na tam shuke en title galwa nang a title an kon dial kon wer ko fo nan galwa checkers no wer che breakdown if you guys don't understand it ko kon la kon guru na nishyang guru kon na kon number 2 we just love to be number 2 you understand where I come from lingi tam ma guru ci kon ya ngoda man tam jen la kwara mo kana ya kwara nyam ci jan loda kin ngeling nyoga kin yeling okay understand chilling okay mo loda I'm talking about all entire land of Kuch. La Kono Guruna, number two. And time for the first time, become number one, officially. Number one, Galwa, president. Okay. And time I curse, no breakdown. You get me? Malore curse, no breakdown. Ko example, ko Galwa, Kuermagua. I'm managing room waben because I need to go. You understand? More work with Jaga check on support let go because they are but work on they are all the same. Can I tell a lot? So therefore, she money to teach you teaching guru mata one man who I see you are very bright young man, you are very bright. So good bright people to take a lot no go mourn, to take a lot no go not to be wise, to be let kill Dr. Galwag. Dr. Galwag was wise. No, he's wise. But ko bani
Ban the kingdom of the leadership and the keep working, we need this kind of people. Go back Gambel back could transform. Go be able to take a possibility be at a let. Go and tell me again chance dan. No wa niti. We ram pointy and we know or Kachana bo logarun. What is the benefit? Yes. Katato, you need to be careful. Tato can become careful. So find the Dr. Galwa, the institution in the Alkula review. You check a review your tenant, metan and Norton and Guama Kalu, but with a type of news. Metan a person of Guamo, they review what type of that's his corruption. So Guru Woody, the institution, the Kashara, Porgamamicha Benebella, let Lamagoa. But when the Alkula big wallet, Condia Chikonda, the Conpalco 24/7. It's not new Kodama, Galcon. It's not good. Ma, you pastor Guru in Biala talk in the Gambele. Chen criticize Guru in Biala talk. Yes, I do believe in God. But you be a part from 6 to 6. You better have for the Chibumi. You have to eat, no? You have to eat. So therefore, become the left. Go ban left. Near law cause the good and Muja my Muji with your law cause Michelet, Bumito, Matil Muji with Solomon Medan. Solomon find the men never walk to rich man. So con Michoma con the Jovan and a Chokot square and Miam Chabanga con. Kachikon Chiang a nature let go con. Chikon a bichol, Chijan Lord. I'm not saying that. The con which all Kashiang Magua and Wuyen, she awake Yajar yet. Wait Lajar Waki, Magua, Lajar Wakin, Lajar Wakin, Lajar Waki. Therefore, in one ideal, better call the man ni Dr. Galwa ko biyen ben ke charte go ya jab ya create ni banking point dem bank mo bank ran ge buindo what yon ma de inte kamisha micro business katin ba taga kam ye ran ge buñ wala tedi ane bu to Gambela en wud waje jima kan mo Gambela en wud waje jima kan mo Gambela yana Gambela since I was 11 years old. That's when I lived that's when I left Ethiopia. Okay. But by the knowledge and understanding, understand the world, how the world operates. Yeah? So yet system that are banking, tiyan ka bank na di role buni, tiyan commercial bank, tiyan mo bank, good yana biyang ayzar yan ita gambel. One can long talk. Kung one can ngane let re diento. Who are those people who are working there? Kung ngane let no gwamata. Good you know biyang ay, good te di talk yaka economics. Wala te? Yeah? And te di talk economics. Te talk banking. Yes, so therefore that institution go to buy review review banking institutional banking review you see review what type of people that work in there to bring all that into so me let to do el keltin to yen kara could be corrected according to the constitution of Gambia ke Ethiopian constitution chat me chala nan maguru mi ku yiraidu ba ji chametek ba ji chametek ya la take style milayos keniten content tin ngai tin pelican take a policy la to meten we dan bo wa mi cham gaji ka ken ya kon ngaji wa shi dur no mi shi kul bangach ka bu ngode no no shetan adwar re shetan no modwar mi chamra mi ku ye ne itel menga ye no adwar imagine chwa no my you go thank you go kwan ben ka ponya da no guje di kontama ci kon ngaji no la let me simply say ala lare kanalat kurga jeko kanalat makui kinyana nyang kanalat wo kon ka wan to kanalat wudu ka kan kujimi tel ma cha chak lana je wu kujimi yenen tel dor changa kel right now ka jan current government me shi benani guje no de kwar kon wi kom de ko wojen tam wala cha de wo ko gor kono be we dan be develop by the way te kon ka kubi mi cha to no wal changa to kan to tam right kono me tar ke de tol la kuri je ko man ku South Sudan connect in Ethiopia you know ka ibis me ko an la wa ka history I can use the history ko history gambel ramchiriet ka minister ka dum gwada tan ko iten kan wo mo ramchiriet gwa de chiriet ya to
daro hotel la de ko di no ko waj ram ci wa gare na mo yemi jeeg malat ko mo ye mot ke nga di yemi jeeg medan daro ngo de te la de di ko te mi shale dignify take a dignity take a laugh of the country but mi ti kuare medan ka gade kel kan na kana re ba ka kwal ke yo ka tel mi ridi ka bini jin ga biedu ka jin wala ngode belet no on me you must go ko che jiran you are just a number ko number intem number 1 to 10 ka just a number but in the with the number there should be number has a value mitel ji value ko kuma why should be len ko jin mitel kuma ba wajiran to duel kayo china nang do gor china nang ki scholarship ni bi cham na ba ko yo bi cham what is the benefit ma chi cherke you are not thinking for the next generation ko jin fo ni jiran ki to do gor ci jin official ki tigi degree ngor yalla no wona ne me tigi degree bar lo da ta ka ne me ta no goran wo jin you must think for the next generation te ban ko ne te ban ko big tigi di ko mi ci jin ko ci jin ko ke ci jin ram ci gor bi nga di wonne ga de kan gor ne me de kan la ci de kan bal me ta ka bachelor degree I want my younger brother to have master degree but yes understand the fact that we got she do ne dia chene dia te ngeta bo ga chene dia te community bu nyure class bete tin 24 hours ko tene cha bo cha longa rot tene cha nyu longwa ke yes understand that but give the opportunity money dia ko opportunity go bana take a chance chene bi you ne be a lawyer ke be a doctor like me ke be engineering no but teju mago ram ci te ko kuma me wal ka tel mago mi cha nyu yen ji gambe from a student one yam ram mago there's kere ga be yo ta ga ci ma tembe lo ma tembe me dan wona ram go ci ci ngoro mina what is that be fiu jin binanum bi generation bi pit bi ngaji won mo waji en run bineti ba legacy ba lo nyo continuous ba shan lo nyo ba la mere do ran me chala ram Dia je network dia je saja. ko ci ngi ngata Okay, now she jor ku benatam. okay chawa Termi jor. chawa doran tele chemi ma koy lar ka lar ko muci ga la ki wi dia ko tel development ko di o yo me yo te jangne ga ar wam rom ka ne ti chen ngai so ko bia lo den dia ngaja go di no banking system bia ja understand bia ran economics ka gambele bia janga ran mutually minister of construction jiro ne ka development go di no bia ngai gwada tini they are very important Dia je network du chalel mini request nya wajang ni. Network chala dia ja. Ya mini lel. okay jaw ga ta mu And la mu ko rod. Chira mi ko benatam ma chaban dia. yeah kan yang jilong very clear I do know Yeah. kan amra pratu dil rien ji very clear single Ya dia waja. cha gwanta Liang aja ta chơi ko linga ta cha kwa ya. Okay. Ya, ci George Bontam. Yeah, so can minister la constructions can economic ke banking system good biya ngaji ko ngano ko jaranta and then to yo mi chaka ngaji chaka evaluate ko ran faiban beramo go mi te wude ke development be la dongwamo ba xiang ba di nyogri alaka ba economic ba di nyogri alaka ko yendi al kulati yen banka yen ngwane tel yella ta system cha la gambe ji system cha la juba ko cha no ne tede ne de tel ngay ken go na me damar na this is my uncle this and that ka tel mi te widian nothing there so again that society dan therefore ko ne tini anda torgalwa lazim baram ne di chergerun beganu ko run is very important generational thinking mila chali generational thinking is very important ko tam dum charama go anu medan ko reda ne jena gambele mi che tan ko mi rama go mi chere kineno ken che konde chugen chojame therefore we must stop this thing called caption
pro caption yen wan chare go bia nyur bia koran bia jallo yene tan gambel e chance dun kon la da gwa be ne support ne ko okay good ideas so godang baro na chalaji god yeno bia review ministerial kul ko review all the minister gambel ko review ka ngano ngotenda mu ngona barten biga dil jien kesi ba kwa kena ba ka wana no ko tel mi sala da ken baradian bala mo ke chance maramadan bala mo ke chance bala wala bi sala da guji wala de lad mo ga ko na take care ko nan lingen da ma chejan kono kel yang je to kon yes yes mu ko wo ko je take care mana bana go raja medan challa na wo ka na gambele wona ga benti dor ma bana jaga ke le ko doran ntama ko to kon lo ko chana ka san je breakdown but bu kono kulu nyoma wo redan let it be different than the others kalake chwara ka guer chwara ka kwet chwara ka yen chwara ka nak dum du rama tel mi chimu go ajal kan administration edan you must go to point it and Dr. Galwak ba ne ka to go te cha kwani gen te na ke bi ban cha te ba la ni men go a cha la gen bi ga bala that's it thank you mila do no mila do no mila chiang mila chiang je no mo ko nyina mi bi nyina ba kwal bi nyina ko bi ga no la nyin ko jala kuma do da Dr. Galwak don't need them. He take work already. He don't need nothing from nobody. But what he need, he just need legacy. Go na taria ko ba waje ba la go. Again, don't advise they come here, my brother. So thank you so much. Thank you. Chilote the long brother ka tam di kon nang ke lene kana good advice kon shimun. Katu go long to kan charbon long de link. But right now katu go tiba la let anete kon link ka. Kon di algo kon no gambela shelia che de bena nyokten. De lia da ro da kapchon. You know. Ko ne chiang ala gambela dik tungwana tokten ala mite ring mi to kam nor kan bar tama. La bar la kan ring ka kemne. You know. Bu ring ka kemne bu na onak bu horo nak. Ka kuma South Sudan janine ko lan wari bit ka telam lat kan la no chide ma cheto ka Ethiopia ka Gambela ka kan kana te gar of GCAM kan te gan dial gore jano ba ka address ba point and point and Dr. Bati ko la Ramadan ko kon present this time Dr. Galwak she are limitu Galwak so ti dial bu yugo Galwak ko ndo dana ba ta to corruption ge Gambel ba ka pyonga je ba yi gore ba je linka je ko kan pa go kwam kwa video ni kon gor kon no dong de la Galwa kan ko kon gor no dong de kon ka discuss de ngaji no amendi ande Galwa la done ka kon e kon ngane sine gor ko of course ne gari ne ko te kre kwar ya kwan ke kap ne ro ina sine ka Gambela du no kan kin kon lat ko rin kon ngeje ka Gambela ngai kon lat ko rodian no and victim bakatin kon lat ko cha la de je long to be honest sine ngai kan ka Gambela rodian tandi ngadishan la de ko nere kuma ka gwami siana rojaten ko okay ngoda tala da ngeja la teacher sala problem no take some position teacher or within la nan bas la normal la teacher so bana to ko ken bokon ka discuss ka kor gwaden be and thank you chiro te long damar ko shi point ko shi galat ani en bite ka mal gaye Go my last word point at the end madam league yes bakel mat chekel da parwe en kero judging okay system jurisdiction la judge ka Gambele good in a be review jurisdiction okay titi go to be that very important jurisdiction go to be review okay jurisdiction be review but then we begin ko mo go cha yangake unless cha yangake until she work where ko ramago la Georgia one tiga kwak and time don't de le ramago ko maybe if you are poor they get ramago ko poor ke le la barai la ram ambol person yes le be come I'm giving you next level ko bi charge next level I'm giving you next level okay you guys intellectual but come the next level bi ke je bi agui check sure okay go bi agui check sure ko sure la bi ni nan mi nan long go bi agui check sure so bijino ko la jang ngake gwanci ben kuara mi bi nyina bi nan ki ci bana jen ba ko wara kuar mo go lakin wi ben bi tedi chore nyina ke nyina jen gwa mo jen gode la yana so good luck thank you wan ka guna gambe keep a good works keep a good work my brother thank you chilore te dalong ani bite kamal bukon je kacheng do dian brother God bless you thank you bye bye
Okay. Gua shi lo te long ko chero ke damandan she roin to go she kala gua sam roin to go long to dong de kon ka kan till la ning ngwan content choy ko kon ka gambele ta dan de kon de kon kala ke je ki de kon chon kel ke je malat ke ka gambele tes lo dan dial ke je dong gwan bar long mo ko na la wi ke je o ka ko run jo ki run ngwan kan bar kan ka men ben kan yulan buloy na betet chikala dana chande na wala ka gambele teleja mio da gwanu an kwere me chebi chika kwere dan ko ne ga tam dan e be kwere nya me be yuko am kan bar bo kan ben gwa dan to content ko ngore ne tiri tigaten so na me de lar no don assign mo gwa ki assign mi da dung mal ka dung mat ka kan o bete tum go tum wante bu kon galat kel as gambelian ke ka kon ne kon lan wer ka gambele ko te tum walum to gor ko ne banati sigman chali nu no to kon ka wan te de kon ka gor de kon letten kon man kon man gambel ko kon man wer sha kon wo gwan tum wala long cha jodan cha jeling cha ngulel change kon lat kon dor we need kon lan wer panken especially when I say that the very can change kon je ko de la ro kon wer kon de la politician kon tin kon tin rinne tanin gani kon tanin kani din kana kon sen cha gor no dong de jodan de jeling mi ran ro je ko ko de na te ga mat ke mal rein wer ko rodien ba lu brano diver into tok chen ke tok dwarian kana to ko de goro dong de ga kapchong lo chicken de won ya mon ka jan gwas mane so ne lo dante run dio je te ngarum di te tin ka ta dan chen ga je gambela no bnaw ngar bi bar kan war bu ta gwakel ka jor yal kon te gambela ne yal bu mat gwaskel ko ci lo nyen yal te no ne din kon ci lo ken te de la ru na ko gor je no biang ngaj la to no la ne din kon la je tan war na kan war shi kan tare ko makan tam ne kon na ko kon de jogo no ko en kan te kan commercially guy nen wala guy ngu kan bar mateka ka gambela kan e tonta makatin la kan laro dimma na ko ngur ke chunga gone oto ba ne ba lele ne ba ne ba lele ne tekatin ka te bej bej duno mu kwa dang ro ka letkel kan ne de ti te ka bonomo ko party ni jan ka kan bar okay party to be honest chit koran bilai de to gambela che ta malum di no kan ta malum di but te mala ni mi cha ne de to fan ken chaga destroyed ke chaga da ke chaga we ko bonden kon tegaten especially part kon te gambela mu wa ko we be malu bene gambela la te kon te ba ngad be feel non conflict ko kon ko lan wer gambela tay dan e cha part ni chaga nun gaje ko cha part ni chaga non ber kan la do na te ne kon wer ba ko divide ko ngai kon majority te ro mi cha la da man dan ma pay ne ro jantama che lar no pek dan kon te gambela kon wer kedi shi pek wer di alwi mo gambela karwar pek dan di kon wan wala non ko la majority you know consensus kan millat ka gambela kanat kan ke mukwen ni ke 2007 kan mukwen ke lan ka kwen online ke nyin UN te kan kwen wal chu ka gambela cha kwen na cha je ngo ko bar ko lokono ba ngadi no nwer ngwan ken jen mal kan ko ba la ran teme ke 2014 la 2014 dan e jen shi number mi di shabba ni chen wari shi kan wan ko ci refugee ke ji so sudan ci ban ka gambele jen wan ku kon wan e gambele na ma ke le tare ka chen tu no 18 me jen na wi chari kan to kon ci number am te di long wan kon ko to kon ke ka refugee kada dialati ala wer refugee itself gor jen ba ya kapchon ka gor jen wo ba tar ba jen ke lu mi we ngodo wo ni am no shebe gwan gambele bo gor jen ba dial to ba ko ko ne kon shala kon refugee fan ken ken kon la kwar gambele bo tila ber shal di refugee ko ala community mi charo reling kon tam ko kwaran ni da to galwaron milin ko dan ke je I don't think no ku me tera me de mi je de yorsen tel me de kon yorsen ko de kon ling da kon yal convince ko dob dan de kon jal ke je go ajen but mi chen kon che galin ten kon lat kon ke che galin mu de kan sha do ta yore kum maka ku kuje mo de je gorno kon mena dial chan chonkel ke dr galwaron chi me chan chonkel ke ri jimite wal no wala kon ya chungtin mishiran she pat ke do bungwani jen den weru je meche je kulo bai je kon ya ka jo kon chu de kon rande kon support 100% la kon chunga je and government pay wo mo pay ji ko wo pan no ni kor gwa de ber me ke lu kol kon roda kum mun len jen ko bana ba ke yan kum len jen ko to baran be jaham
tugi na motet lo ngwan to ngwan long dio chia kanen online jimi dia no ngwan bakarar lat kanu chilo na te katin konen chala let ki ko ci kum jidi te ben ko guje no mi ci kum jidi te ben chai de le yen ajara mo ko che gula nyiru won kane te content to wi kam no mo ke liu chilo na te antama che nyu da no te mal te ten okay nya ting chol it is not good idea to fire the current working people, the people in office, because that is going to slow down the government, the ongoing work. Okay, the going system, you cannot fire or workers to hire a new one who haven't even went through a process of an election. Okay, thank you. Nyamanda ne nya ting chol. Mugwa pani michilar no cha kade watch can la the content win, but ne talk ne chi contribute ko bunwari bi kaliu. Chi contribute ko bunwari bi shoot, you know. Mugwa jimo. Medong te ram len mi chi order lot. Ka janone ci tam ni ci ben ka ci gor no ben wer be ga lan yam ki banat be ga jaga jate ci ka tay dan la na liu bu kwar mi na jien liu na ga gambela na ka na re ba ni bran na gwa ka na we gwa de we tena na ton lo na lo we gwa me ci na liu no lan ne o e nyin lat ku mo walat ka lat ku mo ne to ku la kar ga na mi jin len mi ci na ci ka don ka da dika da kan ta ji ka mi joja gwan ko jin sina ti der ki tigien da kan chai kap chong de ji kap chong chai bi kap chong ba de ji kap chong ko jin cha nga je chi kum charo de ger ba kap chong no she jen te kene ti chi ka lian no re ka gambela te kene ti gore je no chi kan de jen ba ko de no de tigien da ro ka mi jaga na mani kel mudong chiro da lut de chang cha ka bo chi men chala la to chang cha ka bo de got ken de ka gar de ramate ka position mi din ma dong bana lok de latin kon kum na manitama de lar no dr galaron simen siling mandan mi si interview dan fine lat gwasame ki discussion fine lat no de ngaji no jen ramate ka kwak no te ka kwak ka che goro dong be te ka yo be te ka nguni alert no won already dong la lingi che mi chal mo dr galaron ajen o jen te ka nyin ka ngaji te ka dan te ka na tel mi din mi da lo goro je take a car can jen chimngai na la pure so telleri mi che ore jen tamba go do brande gambel da develop kje anyok bo jen ram chi win mondo dien chejeling to win mondo dien chejeling lo be gambel be nan kam do dien go no jen baji push ngwani ko ngani kon pan kon ngani ti kan kon mago de gambel da develop da develop chene kan go kana destroy chabla na gambel karwa bo a wonna ka kantini ke latin la chal ke payamni ke districts warda ni ka tubuñ o ko jimi ke lu kana diala to wala man der ken gorje o kan dialdi ba ngulat batin content non development ba latin te ka wat tel communication kai point de kan warda ni war content like under nur zone te wat tel dup to go te wat tel dul gor to go guyena jo na ke la corruption me mate ka nur politician gorje no badi wo ko nur politician who can limit trune den kon tirwai kan ka cikan service cikan gor bi kan mun da kan de lo shaka bugo kine to de ga watch me kuma da a can charan bugo I believe chi Mr. Green charo de nyako ro de nyako de mo gwana jin de la let de ga dial kon dul gorga de ga dul gorga kan special ngeno we take scholarship to labe ba cha kan mon ka de je tami payu te ram kel ma chayen jinya bu chayen ne ko te dul shala gambela dul shala kanyo area la te ka dong le sa mo kanwer kan mo wan wer cha tan dul de blat ka de kam dong wa cha nang ne kon lan wer me jana lar je mo wala ne ber ka mo cha wer cha le ka ko te ga dong mo cha dul je twa ya le ka ku mo gambel chuan wer yo kan tele ma chalet kaka ni wa lar ke den chuaran chua je yan so ana makarwa de wodi ala corruption chedit the only way to stop corruption o ba to talk on the alba ka dissolve ba point de kan kwa di alba kan yok mi kwa ka ba swap ni kan this position kan kon take no so jan ta dan gambele ba gwa ka je a chembro ke ki bar ko bar ti ka other system kan yikin lar ka je but demand in de na nan kor kan goro da ka galwar won jel be letten
kana president alimitu man tin pai kwan re ka gambela ba shi ngaji no anta ma ka jan gwasa me ala kwa dang raw chi gen already umot kan tan ko chi ga tok ti tem gen ga tok already chi kana gor ka jan gambela ngaram ma dundian dan da kan ngwan ya gortin cha ko wo jo already chi ka sermon din chi kana lat no chi ga gen already tala ramle long ke system anta raina bu diele kon ka nga ke dr galwaru wonjel the vice president kana alimitu la president kana kon diel ka kan tama ko mum be kana dat ka ku gambela ka ku ngani ka ku wi kan dial kontin toy ko kon gambela ina ko anyok kon gor kon gollen let ka gambela teleka ke gollan de chanang de shukkat gambela chicken ga jek gambela university take a lot and you will take a gambela chicken ka lat de no de gan no de latin ka de bar de latin ba can all these NGOs no go benefit of God gambia cha no go benefit of others Ethiopian state okay a good kono kan reality ba ka address ko kan all these people let ka kuma tin shima shi ke take chuon ko cha gor ba ko constitution ya tana kai roger according to constitution wa any NGO today we do no ka God which be let and NGO today we do no ka God which be let no ge ke benefit dung God which cha no ga benefit dung nen ko kien taleja ba je yigri alaka any institution mutu ga gambela God we did let no na mo ba ira alaka kwar ko be God we buga let buken ga jiga ni metal God we jen ba ni ko kienon ba ka laptan ngwas mo chilore te ko shanta mu chani nankel ani abiyata kamal kan ni na kamal ba gwad dan tienten ani jen gwad dan ande chong tin na me shikamen shaling no run bigambela run beteka ngar midit ke blona bete derun kala dana shalat ke je ko shiane no chibarki benaka nor area kan newland non jagwan wo shikan mal chikan no mena konbo bana malbo bana je embrace bukona nok bana shonkel ka chana guine do dan banon nyam ko je mitete bukon ke tich chana ka jago bu new office ka monday and then mitete go to de kon ka gujo kan kala ko wudien kwar ka by the way guru je be kon yuruba kan ta dan let budget ka je ta dan let ngwani je rewi bawar gan dial ba kam ka gan dial ene duo be kulu tika dole ko ken bukenen kon nyona gambel bukan ko realaka ina kulu gan development ka gollen dial bukan kulu gujeno angu mitel mukan lalet to gan dial yo bana kulu gutin anyang mo wala ni system lat ke jeno wona gade bone jen bana ka kulu push no ko mek kanu lan the same system ko te ku kon ri kan good by the way te gari jen malalar ke no jen miti dole ko wada shejan miti dole ko wada ke dole mutitan a can te ko mun wanta ni da ngaje but miti rarin mi jidin mi shi bande ibanga jeno te mi jemu tan so jen tade so can bu chup rei office din kontigeten chikan banga jeno te ka mi chuina ko kon bi kulu jogo ne ngo neme jega ka kuje mo gone wona ma biajeri alaka jendan gor kone bana let ka kuida ka kor gwasen be en biatika mal damane gadet ton chilore te dalong ko ci randi ko ci galab ne nan biatika mal bianen kamal ka biabut kamal gonti intenone en bye bye